Liyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu uPombela isitima samampondo. Baba mkhulu phakade. Amen. Yebo, uNkulunkulu phela emandulo abantu ayebashiye nayo yonke imithetho nayo yonke ulwazi ababelibhale nasezibhebheni zametshe. Bese leyo mbhalo iyalondolozwa lapho kuhlala khona amagugu. Yebo phela abaningi abazi ukuthi ukubhala lokhu okwabo abantu abamnyama, njengoba like lasho igumgedlela ukuthi i-University yokuqala eyayise-Egypt eyayikhandwe yibona abantu abamnyama, i-University of Alexandria, lapho okulondolozwe khona yonke imiqulu eminingi eyayiqukethe ulwazi labo obabamkhulu bethu. Njengoba liphinde lakhuluma nangawo amaphiramidi ayikhandwe yibo abantu abamnyama, lawa phela asempumalanga nawa ase-Egypt. La maphiramidi ayenza imisebenzi eminingi ejulile okubalwa nawo ugesi. Lezi zizwe ezimhlophe, amaNtaliyane namaRoma abanomona ngesiphiwo sabo laba bantu abamnyama nangokuthandwa kwabo uNkulunkulu. Ilapho abaqhamuka khona nomqondo wokuthi bangene phakathi kwabo bebahlakaze baqede yonke lento eyinkolo yabo yobuntu, yobuHebheru, yobungoni, yobuJuda, yobuNazaretha. Yiwo phela amaNtaliyane njengoba igumgedlela like lakhuluma ngaye uPtolemy, owafika kulo kwelase-Egypt wangena phakathi kwabo laba bantu abamnyama, wabahlakaza wabafaka inkemba ngenxa yokuthi phela abantu abamnyama laba babengcwele kakhulu, benomusa omningi, bemukela sonke isihambi njengoba bamukela naye uPtolemy, baze bakhipha zonke izimfihlo nengonyuluka yokuthi uNkulunkulu wabo wayebafundiseni umenzi wezulu nomhlaba, umvelinqangi. Babafundisa nezindlela zokwenza ukudla nokulondolozwa kwakudla khona ezinqolobaneni zakhona e-Egypt. Lowo musa wabo abantu abamnyama iwona wafika wabalimaza kakhulu amaGriki aze angena e-Egypt, athola zonke izimfihlo zabo, abeseyazithatha azenza ezabo. AmaGriki phela amaqili njengoba kwahamba iminyaka, amaRoma aze acolonize yona phela inzalo yabo laba benguni ngesikhathi phela besahlezi khona ko-Israyeli. Phela ngaleso sikhathi kwakungewona u-Israyeli, yizo futhi lezi igebengu zamaRoma ezahlukanisa leya ndawo. Leya ndawo isase-Afrika, ingaphansi kwayo i-Egypt, lena yayibizwa ngeKemet ngesikhathi esedlule. AmaRoma namaGriki iwona ilokhu ehlukumeza laba bantu bakule Afrika, efuna ubasusa kulo nkulunkulu wabo owumenzi wezulu nomhlaba, abafake enkolweni yezithombe. Njengoba naye uJesu Kristu owathunyelwa nguNkulunkulu kulo lelizwe lakwa-Israyeli ukuba athathe laba bantu bakaNkulunkulu amanguni awabuyisele emthethweni kaNkulunkulu. uJesu phela le mithetho yena wayeyithathephi? Wayeyithathe khona e-University of Alexandria khona e-Egypt, lapho kwakulondolozwe khona zonke izimfihlo namagugu nenkolo yabo abanguni. Kwakungaqalanga phela yena uJesu Kristu, kwakukade kuqale yena uMoses, njengoba naye wayekhulele khona phela endlunkulu khona e-Egypt, lapho athathwa khona yiyo indodakazi kaFaro. Lokho kwamnika amalungelo amaningi ukuthi akwazi naye ukungena kule university athole wonke umlando wabo abangoni. uMose yena wathi mayesewutholile lo mlando wabangoni wabe seyobafundisa abangoni ngesikhathi sebephumile e-Egypt, njengoba basebehleli khona ogwadule ngakuyo intaba yeSinayi, lapho ayesebafundela khona wonke lo mlando ayekade ewafunda khona lapha yana e-Egypt, ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wabalandisa ngawo wonke umlando kwaze kwazofika lapho esebafundela khona yona imithetho yobabamkhulu babo, izilwane abakufanele bezidle nezilwane ongafanele bazidle,
kanye nawo konke ukuganana kwabo, nako ukuthetha amacala nezinhlawulo zakhona, nayo imihlabelo kaNkulunkulu. Okuningi phela uMoses owumthetho wayekuthole khona e-Egypt, okunye wayekuzwa ngaye uNkulunkulu qobo lwakhe. Laba bantwana baka-Israyeli ngaso sonke isikhathi babehlupha ngoba babethanda ukwenziwa ezinye izizwe. uNkulunkulu wayefike ebashayela imithetho ukuthi kumele bephile kanjani, bengayilandeli imigubho yakwezinye izizwe, kodwa bona babehlala ngaso sonke isikhathi behala, bebukela laphayana kwamakhelwane ukuthi ziyaduma. Kuyaphuzwa, kuphuzwa utshwala, kurawundwa umlilo, kuyasinwa, kusinelwa emlilweni. Kubuye kudunyiswe zona izithixo, nayo phela imikhosi yakhona, lena okuthiwa yibo okhisimusi, kanye nawo ama-Easter. Ukhisimusi phela lichazile ngawo igumgedlela lapho kusuke kudunyiswa sona isithixo sakhona eRome, lesi okuthiwa phela uMoloki, kanye naso isithixo sakhona futhi eRome, lesi okuthiwa ngo-Easter. Zaziziningi lezi zithixo zakhona eRome, kodwa lenkolo lena kaBelzebul ayiqalanga khona eRome, phela yayiqale khona eBhabhiloni. Iyo kanye phela lena eyayinqatshwa yibo oMeshek noShadrach no-Abednego, beshaya phansi ngonyawo ukuthi thina ngeke siwugubhe umgubho kaMoloki, lona okuthiwa ngukhisimusi, kanye nawo futhi ama-Easter no-Valentine kanye no-Halloween. Lapho inkosi yakhona eBhabhiloni eyathi abaphoswe esithandweni somlilo phakathi, kanye naye uDaniel owayenza yona phela imithandazo yamaNazaretha, imithandazo yokuvuka neyokulala, nemithandazo yamaSabatha, nayo imithandazo yayintatha kusa neyokuhlukana kobusuku, lena phela eyenziwa yiwo ama-Muslim. Izikhulu zakhona eBhabhiloni zazicasuka kakhulu uma uDaniel esenza le mithandazo yakhe, lapho zamenzela khona itulo lokuthi zibhale umthetho othi abangafuni ukuyigubha lemigubho yakhona lapha eBhabhiloni baphula izwi lenkosi, kanye nabo laba abathandaza abanye onkulunkulu bakwamanye amazwe abo kumele bethole isigwebo sentambo ukuthi bayophoswa phela emphandini wezingonyama. Wagaxela kanjalo-ke yena uDaniel ngenxa yakho ukunganaki, elokhu phela empongoloza ethi vuka nathi sokhanyiso, ephinde ethi lala nathi, aphinde futhi athi umthandazo weSabatha. Ilapho-ke abambamba khona esampongoloza kamnandi kanjalo, ethi bongani uJehova amaNazaretha ngokuba elungile, esho phakathi ehlathini, bambamba ngqi. Zonke izithunywa nabaprofethi bakhona emandulo ababethunyelwe uye uNkulunkulu ngayo lenkolo yakhe yobuNazaretha babebulawa, beboshwa, njengoba nayo u-Eliya waze wabaleka wayocasha emgedeni. Lapho atholwa khona uye uNkulunkulu, wambuza ukuthi wesaba ukufa, awazi yini ukuthi uma umprofeti kaNkulunkulu uyabulawa, uyaboshwa? Kodwa uNkulunkulu wamzwela ngoba phela nayo inqola yomlilo agcine ehambe ngayo. Naye uJesu Kristu, esinye sezithunywa sokugcina esasithunywe uye phela uNkulunkulu, ukuba sizobuyisela laba bantu emthethweni wakhe uNkulunkulu nasenkolweni yabo phela ubuNazaretha obase buphelile buqedwa yiwo amaRoma. Ilapho uNkulunkulu enza khona icebo lokuthi uJesu Kristu ayohlala kuyo futhi indawo lapho kwakuhlala khona amaNazaretha esikhathini esedlule. Leyo ndawo phela njengoba yayihlala amaNazaretha yagcina nayo isibizwa ngokuthi kuseNazaretha. uNkulunkulu lokho wakwenza ngamabomu ukuthi kugcwaliseke ukuthi uJesu ungumNazaretha naye ayohlala kuyo indawo yaseNazaretha.
uJesu wathi mayifika wabese babuyisela abantu emthethweni wakhona emandulo. Kodwa abanye abantu abamnyama abasebedle amathe awo amaRoma babengasathandi ukubuyela emthethweni kaNkulunkulu. Bayibona njengayo imithetho egqilazayo. Sekumnandi phela ukuphuza utshwala kanye nabo okhisimuzi no-Happy New Year nama-Valentine nama-Easter kanye no-Halloween ukuyibhiyozela. Ngoba phela imithetho kaNkulunkulu lena yayingakwenzi ukuthi ukhululeke ngoba awukwazi ukulala nanoma ubani. Ulala nonkosikazi wakho kuphela lona oshade naye. Uma engakwenelisi uphinde uthathe omunye futhi unkosikazi umshade naye. Yiko kanye lokho kwakwenza le ngxenye yabantu abamnyama ingasafuni ukubuyela kuleya mthetho kaNkulunkulu. Njengoba nawo amaRoma ayesebafundisile laba benguni ukudla zona izingulube. Bethatha ingulube bethi akuhlatshwa yona phela, kuhlatshelwe yena uNkulunkulu ethempelini likaNkulunkulu. Kuphinde kudayiswe yonke inhlobo yezinto kulo leli thempeli likaNkulunkulu. Njengoba uJesu wafika esezozimisa zonke lezo zinto zokuhlatshwa kwengulube ethempelini, wafaka imvubu, waxosha yonke iminyakanyaka eyisidalwe ngamaRoma kubo abenguni. Kodwa laba bantu abamnyama babehlala kuyo le ndawo yakwa-Israyeli base behlukene phakathi ukuthi lo muntu usizela nemithetho yasemandulo kaNkulunkulu yobabamkhulu bethu wayekuphi yena, uzithathaphi zonke lezi zinto. Lo muntu uyaganga, uzosibulalisa ngendlala, ubhidliza izitolo zethu ebese sizikhandile lapha yana ethempelini. Futhi lo muntu ungumthakathi ngoba uvusa nabantu abafile njengoba ekade evuse naye uLazaro owayesenezinsuku eshonile. Lokho kwawucasula kakhulu umphakathi wakhona kwa-Israyeli. Ingakho kwaholela ukuthi beze beyomdayisa beyombika kwabakhulu kubaphathi bezwe phela ababengamaRoma. Ilapho abavumelana khona ukuthi akabulawe lo muntu ophethe umhungulo wokuhungula abantu. Njengoba phela abanye ababelandela yena uJesu babengasahlali phela emakhaya, behamba belandela yena bebona zonke izibonakaliso ezazenziwa uye uJesu. Mkhulu umonakalo owawenziwa uye uJesu phela ethatha abantu emabandleni abo bephuma kuyo inkolo yaseRoma, sebekhumbula abanye ukuthi iyo inkolo yobabamkhulu bethu lena, imithetho kaMvelinqangi, imithetho kaNkulunkulu wethu. Nangu uJesu ekhuluma ngayo, asimlandele. Kodwa kwaba yibo abantu abamnyama abagijima bayomosa kuwo amaRoma ukuthi akabulawe agwetshwe isigwebo sentando. Ekubuleweni kwakhe uJesu Kristu babe sebeqonda kuso lesi sigodi okwakuthiwa kuseNazaretha. Bawafica amaNazaretha lapho esathe wathalala, bawabulala onke, baqotha imbokodo nesisekelo. Njengoba kwasekuphume nalo isosha elikhulu lelo kwakuthiwa nguPaul Titus, uPawuli, ukuba ahambe ewazingela lamaNazaretha. Iminyaka eminingi uPawuli ehambe wabulala kodwa engapheli. Njengoba naye uPawuli wagcine esethi useyinkosi yawo amaNazaretha lawa, wabe seqala esebhala ezakhe izincwadi ezazihambisana namasiko akhona eRome kanye nenkolo yaseRome. Lokho okwenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kube khona impi enkulu phakathi kwayo lenkolo yamaNazaretha. Njengoba kwagcina sekufika yena uConstantine ebuza ukuthi lolu dlame olungaka ludalwa yini. Babe sebephendula ukuthi yiyo lenkolo yamaNazaretha eyenza izwe lingabuseki, iyabanga. Njengoba kwase kukhona amaNazaretha aseRome namaNazaretha akwa-Israyeli. AmaNazaretha akwa-Israyeli phela yiwona isaphethe umthetho wangempela. Kodwa ngenxa yokuthi kwakungamazwe amabili ahlukene, amasiko abo ayishayisana, okuyikona okwakuholela ukuthi begcine beba
nokungaboni ngasolinye ngenxa yokuthi kwakungabantu abamnyama kanye nabo abelungu. AmaRoma ayengahambisani nakho ukubulawa kwezimbuzi ngoba ngokosiko lwabo imbuzi iwunkulunkulu kubo, kanye nalo ikhanda lenkomo luwuphawu lukankulunkulu wabo phela uBelzebuli, lona phela kuye kuthiwa uye uMoloki. Liyaguqa lapho igumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 Amen.